Мынакей достор, бүгүнкү күнгө могул экинчи доставка Сармазар айылы Отов участкасы Ошто. Камилжан акабыз заказ бердиле. Чөлжан 10 килограмм салып берип азыр сулап бетин жабып койдук. Эки араба көң салып, буякта көңү көп экен. Күзгүгө чейин жете турган. Мынаны жедирип, анан бул жака атайын место кылыптыр. Şu местаны тазалап туруп, ушул жерге көң салып, ушул жерде пиширсе боло берет. Камилжан ака, баракасын берсин эми. Рахмат. Көбөйтүп, жерлерге салып ака. Рахмат. Разысызбы? Келиң, болду. Сен разы бол, Разымын ака мен. Болду. Связьде турамыз, Болду, Кудай кааласа. Группага кошуп коем. Ишти кыла бериң эми. Анча-мынча жардам керек болсо айтып бересиз. Келгенге 4 күн болду. 4 күндөн кийин Азия сообщение кылып жөнтүп барайын деген экенсиң. Азия сообщение кылдым. Мана атрафы полностью. Эndi мен 5-чиlikte açıp göreyim. Ama ilancılıklar var ekan mana. Yaşayotganim bo'lsa kerak. Kecha 2 kundan keyin su o şekeri var ekan. Bo'ldi. Yaşayapti ekan ilancılıklar. Yana kardon bilan o'rab qo'yaman. Aha, mana bor. Bu tarqalib ketgani ko'paysa kerak, xudo xolasa. Keyin maydalanibdi, Robixon maydalangan. Assalomu alaykum, gurbadag'lar. Qandaysыңар? Ernis. Mına Söljandarym azыр көрсөтөм. Mınakey Söljanдар şunday eкен. Жакшы леви. Mına ушул барды ушул жамгыр жааганда кече ачып койдук эле, баары бетине чыгыптыр. Көп эле бетинде жүрөт. Ушундай. Кандай жакшы леби. Mınakey жүрүшөт баары. Mınakey. Men şu Bişkek'teyim. Gülcan. Assalamu alaikum. Tuğanlar. Çalpı söl bakışlar. Bizden Söljan. Söljanları söyleyip. İşte atatürk'e bir yogumuz kolaştağın oşutqa. Birindeymiş tuttur. Şöyle salgan usta bir ay bolup kaldı. Biz Aksı'dan bolobuz. Aksı Akjol aylı ökmötü. Çolbursu aylı. Göңүлөр чото биригбей мындай бөлүнө баштаптыр. Бүйөгүмүз боло баштаган бу. Жумурткалары жүрө личинкалары. Assalamu alaikum. Biz Жалал областынын Окен районунун Рахманжан айылынан болобуз. Эрнискеден сөжлан алып, биогумуз баштаганбыз. Мынакей сөжландар иштеп атат. Biz сөжландар салганыбызга bir aydan ашты, экинчи айга кетип атат. Тукумдады, мынакей тукумдары. Assalamu alaikum tuğanlar. Biz Oşton Tölökön aylık mötü Tölökön ayından
Ernest Mırzadan 20 kilogram sölcan alıp gelip saldık. 1,5 ay bolup kaldı okşaydı. Nanday koyup işte atışat.